Onitimbi epue opue ya wampue ni kwao odi enijie ni nkransha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ede enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Fawe fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Aberabo munsemo ubenya Nyamsum munsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpa na kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa di bravo ubenya Ubenya nina ubenya Sompa TV Yabana papini suo Sompa die Ema kefia pa Abo no biensa Ghana de mama mamu nyina ha ebra wiedru se omai mu nsem ya bobo no se no biensa kase bo ya ebra no nya osamufo asamu krogen ya ye de brem no ebra wiedru se dan chire na ye de brem kama e wo Sompa 90.7 FM e wo NKORANZA kase bo ibe se twa no ho e wo Sompa wo ha ani nsia achiripo ba kon e wo TECHIMAN bunu East ahinkro Sa enso ana abefo titanfidie no systematic press in the team no e de yen e be fa ho enti Facebook ni join yen e wo Sompa 106.3 FM obenya yen kama pa ana fe Sompa 90.7 FM na wo de TECHIMAN ana NKORANZA no e de asoso kama pa enti se wo bo Sompa 106.1 na ye for TECHIMAN soso ana wo bo Sompa 90.7 nso a na wo de NKORANZA no asoso na fe wonya yen wo ho na ekasa semu a yade ebre wuyi no oye ni nyina bi atie kama ewo ho na information centers no desere wa wini mu no eye buburuja obia be di information center eno ewo akumisa domase appetite o ma bia tun kama pa ena fe God's information center so ewo enkwaben edem dendende nyame jam information center ewo sika na nanom information center o mu nyina ta yachi dendenden ya chesere kase boyi ebrem wo enkonkwanuase babia ejinam obo yesuro onoso obi atum de happy corner onoso abi atuma obi bia etie kase ebo bi ene awiei na ensem a yede ebrem ene awiei no ene de dimu atitire bi enie yede ni ebekyerem ewo MPP amayokonum na se de mamunim no omo ato constituency election na wie na omo wie ye no omo asan abi regional elections no na ene nomination forms no se bi ato ho na amanfo atu aguso omo kofa na ensema efiri mu ba no ye ne ewura David Boachi ebeni hu nkomo ene awie ye be wura mu ewo nsanfoforo mu dia MPP kro na mu na anu ya na mpasua so abato no ye de ba awie ye NKORANZA nafo de wodi kunim se mabru no anu bo aboafo de nsem bi atodwa ye de asemu a sa enso ana mrase bedofie minority no ade nsem bi tudwa efa ye ewura Dennis aboaje ne nsem a esisi ya ye che no no na ene ade ache bia ho no ensem a apiem wo ho no ye bedi nkomo afa ho ene awie 24-hour economy eye policy a NDC aban no na do makoma pro so mo hye Ghana fo bo na samna no guso aye kase yi ewo he eye adwuma na mpanifo bi nam ache o mo adwanfa ho weni sam ahodo bebre ene yabo ano ye de bra mo se no mi san kase bo ewo Sompa 90.7 FM ena fe Sompa
106.1 FM ewo TECHIMAN na se da piesie no yemfa enko ema 21st clinic wose ono nko a eda busu wiase mu hade se yade pa ye frɛ ne se sciatica no bi woni paduam dia eye 21st clinic ono nko a enesa na eyi firi ho ema ho tow se tuasintiri no entiri na efa otoasia besi wodan kokomu ho no se ade achi ye emu twetwe ne ma nkoye emfa mawo ujina ejina utana entena na tese eye 21st clinic ehonko a ene wose wokro abuso se diabetes eye stroke yade bia woni paduam no eye 21st clinic nkwa betimi aye ho djuma de amawo NKORANZA omone children's park no ena ebutu ho ko na wonu mo enkodi komo 0540 311 311 na 21st clinic edi enkomo kebi bo abin company limited say kan tell say eba ne adanse hu ne manko dia eye kebi bo abin company limited say eye iron rods and chance de bodan so cement die ene nadoa ne ho akade nyina no eye kebi bo abin sili battens ahoduo ni nyina eye kebi bo abin company limited ono ko le betimi aboa wo ama bibia timi aye kama eba ne plumbing materials ne so a ehonko a ene bibia obenya bi ato one EX filling station no de wokuma se kwan no so henso kwan na so no ene di enimhwe ko ho na bibia ntimi enye kama 0537 472284 na wone no adi enkomo kama pa ede amawo na mame kan tell se wawari ate na sa wo no ma eye Dr. Tamdaso nko a wona ma wo ewo mayimu enti fo woni chirim ewo midimafo eba center poku ase mayira ho no mubutuo ombeboa wo na watimanya ba ato yam na bibia timi ayekama wei ene adwumaku ahodo bebre ena so yasene ya yede kaseboyi ebremwo ya yaje bre ya yede kaseboyi ebremwo eyeme ododo ADANFO na nakwame Owusu Fa-Asɛmkyɛ obetu afre Mr. Shaggy mene nuaba ABENA Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei yentesi mwe na yemye bi kase ne bomu na mfa kama pa na enchaye ena ampipi amayoko no eko naka mu kwoto aba kama pa ewieye na omoto aba no ewieye no se na mamunum no omo start no police station eno de omoto de kama pa omo wieye na omba electoral area coordinators ena omoto eno so kama pa wieye ni nyina mu omo wieye no ena omo de omani kire mu ewo constituency eno so omo yere kama pa na nano ana ne de bedi nkuguo na de bedi nkunu so di nkugu nim ni nyina ye wosoro man yoko no na ena yenya ntie se eba the region mu so a omo so abiebie nomination no abiebie so bia mefa nkrata no bi de se fata se o qualify na ogina se region mu yento de so aba no so akwanya ewo ho na ye kwabunu east na fe yakodi nkomo na ye ka ne bunu east so dia na ye ka dia wonim de na otimu kasa echechirese mu ema chese eto asumu na bibia ye kamade a eye yewura David Boache na waba ahoma no so ye ne nkodi nkomo ye free wo jedra ya mo ha adoba so mpaka se so mejo so minia na wapombo ko de na me adaro ba mo ye fa mo so mo ye na me adom ye hu ye papa na abibe man yoko no emuti sen medasi amencha watifu nyina awie na me adom bibia ye jo na no memle da ne kwisienda de abato no nyina ba wie a mantam we mu de e ka se so fa ye wie this is stage I wo at the constituency level ne se nipa nwotwe a SSA duba fa ye yibe no e pa obebe ka be ho na be 19 member executive committee any woman kusibe ye memle da ne mo de no so ba wie ya but at the same time no region so abato na frase ene Jumadi na the regional executive elections na the whole Ghana frase na ye be nomination okay so far forms na yefa okay no so ye free ne kusi na me bo afiada so fa ne na be fele de abandi a ebeji o fa ne na de be fiada no so nsi ho kwan fiada no kra no ye de be wie anwumre nunum ise ebono na kra na afedie wo ho bo aso na utimi to ubibia na obefa no na no timi failure de banza no numa bo ayebeji this year the stage ayewo no okay and yanko ye chika na yenhwa de wana ekoto abayi wo mo no wana ye appoint wo mo aka ho no hwan ne hwan mo na ye appoint wo mo de wo mo aka ho bedasi I say first no nanka executive committee ne ye dunson nka ye wie sei nka beto abayi du
Besia communication director beka ho amana edu baako. Di awie we no. They say mo twa ye be pa ne se ye beyi waboafo abedi akiri organizer deputy. Ye beyi ema boabo anofo na bedi akiri deputy woman organizer. Ye beyi mabunu boabo anofo na bedi akiri deputy youth. Na Sarah organizer nso so ye beyi na bedi akiri eno no ye 9. After ye beyi financial secretary. Ye beyi director of research. Ye beyi director of electoral affairs. Na ye person with disability. Do kabuma na ye ngotri. Do beka duba kono wan wa ye dunkron. But region there wa additional 20 region there ye beyi ye to abayi duba akon. Ye be pointe tu na aka ho ne akoye duba. Mu wie ye ansa na be ba region there mu no. Mu wie ye akire te say appointment no ba bia ye ne de awie. Let us say ye mantami mu de abato mpɛso aduba akono ye wie ni nyina nyame adawro mu. Ye ni how bia wo. Na Ghana nyina de ye obeye aduasa ba ako a ye guso a ye didi ho nkomo ye de no ba wie de na ye wie Ghana nyina. Okay. O kan komo na nkomo na ne say. O say ni nti abeba ntumi anyo no na no memene da ne kwasi ada no. Ye obabi o wa bi a polling station no nti ase ama. This time no so ye mpese ye dede bibiri. Yen usenti ate ni wa na national de nsa ato so. Say ye wie bibi atesi ye wie. Sa constituency no nyina e wo mbe ye nwotwe bi de polling station asem ni ho. Dikra electoral area asem ni ho. Baba be gina no. Bi o wa bi so qualify ye bi a premier record national be so. But the end by be a hold to be a dear. Say ye koso a national ne bit to don't know be anymore. Then you bear inquiry will be interest. This is the 31 na cano. National Nankasa to the incest. To be a okay be a semuviano, I'm a data, to okay be a seviano. If I need to be here for you, could say region the no a bit draw on the 15th of August. Okay. The baby will have more for fro. Debbie. Let's say, those are about 2 Ghana United 276. I heard no do soon. And then we can see I did see I heard no be a 245. You were 31 why and 2 a cry. Nane how I'm seeing 2 and a memo be said, be a polling station, being a behontias here. The electoral area being a behontias here. This will cry any panel passage now constituency now. Just in. But why even say what the end of the Bebano? The national the Nensa to so. The answer to all the S1. Local for number even said national bit to be known. Na bene baba behe. Say polling station be in for front air on for Friday, burn for the Abotoye Mwaba. The electoral area saying for Friday to me. Na and I say how be a ba and tien to me and no. The year through no national steering committee better so answer. Na be can see na yes deal we are into the antomodiano by ye be any see as soon as you need the animal be bia. Okay, and only that no. Baby, and the other make a say it's Risambria could see say region about the basso. The big all be we are very veteran could see say national about the basso national resolve. But the other winner, the baby be any promise brand on Obama clearance of our cotton in 1 floor. But I mean, sure, 31 no, it move box by 20 year, which may be a man. Now, because be court, constituency be an national court, so national say, Mabe Uncoso, and yo, the we are national album. That is so if you court or year for you. I have it. Unkoma Woody, General, Ayapia Sukakra, Sir Ekobane, sir, the awoken. Yantima yangu adwuma wie na yakwato region de wie a sa nipa na omanti manya kwanya nto region de no ebia nkomunya kwanya betu bia enka nsesan beba na ekoba na sa anu tin fa kwato asafo from a wonim se enkanti o se Ghana yenya abotre kakra bi kan 7th December 2024 na ka Ghana fo abewa ma no nyina beba betu bi Ajol ya mitri. By Antimi and King, the Ghana for our brutally bantu view. Hey, now
When you show say everybody say obi to tama some way the kwakwato a erzo be how doing. What do you fan cover we are say you see wo kwane. Ato aba wi abra betu bi. Wontu nwe ani nti a wonya nto ye no. Ye ntimi ntwa ne wo so. Go abato mbesia no ya ha no aduoso nsia. Nti say if I were 88% do I ato no. Sure say Andrew region abano na ya tra 90%, then you do 95. You are would delay wo a ye nya bo adage mawo. Na wontimi so nya e ko ye de emra ne ye edwuma. You are wo kuru mu no. Se wa wo tesuba boni edi. Na no ntimi antiri antoma ba. Eno de wontimi blame obi a na nye first time so a esini. Na ye ntena ate so mani pa kakra bi fesuba boni twe ye nko akiri. Na anu ya yesi ko so ndizibiri wo a polling station ba akum yilu bi afem wo but yere na mo ntimi nya wo nti ase a mmiri pa bi e beba so fi we si a onim dodo no wo ho a ni nti abenya be wo nti ase ne se bia check iko secretary oni aba oni ne ka news ya na producer so ko secretary ni wa kwa sha akura bi echi ya ka bibia ni nyansa yem bia o ma ne nti ase. The other side also say, hey, one tia say they are measurement tia say. Then why had that people walk on one tia say man no. One twenty say they are grandson of 100 and they are 80 something polling stations. I enjoy. Maybe I say one can ultimately. The party meremuno emra kwanso no party meremuno emra si ho kwan. Maybe I say one kwan, but say it to an amount. Say to me a resolve. Ya na mo no yetu a etimi yedodo no wi a kakra bi amaka no man tiase a ye wadansi die say yetu na mo say ni mo de mo twe wo court. Sompa. You get me ma court ko so di ba ko no high. Okay. Ya na say emu ada ho. Enti na che say say enti asama. The assurance am dey man say ye ko so ni nyina region national ban e betu. Okay. Babru East dia dim say problem bi ani ha. The Amanda Roma, the Abutrene. Okay. Yanshay, after Yamra, region Muna Yanshay, and never be a nomination not to her. And once you say the same city, when the qualifies for Fabia, now a bit of Fabia. So, let's be qualified. Let's be a water battle for selves and no couldn't be any more dear. Qualified. No be no ni kunu man anu ya yeto abawie na wopa ono de onya mfie mi no to ntumi ma na party ba bia bi party na twena sen ono so qualified ba nya sa nko ade a we party na wabo aso a obetima befa form no bi na say agbo pama no so na be kire. Okay, now form so you saying the chairman ay 10,000 10,000 and second vice 8,000. Yeah, could be 5,000. 10,000, 8,000. That could be 5,000. 8, yeah, 5,000, 5,000. I mean, some Chama and Kasa 10,000. Then first and second vice may 8,000, 8,000. And then Obia Fabiana. Maybe men are meant for intimation because all the other measures to give me canon so. Vai. Say Miss Cano and so intimation once. What do the other one? I saw me. And it is true. And then member farmers is here. Now, says a woman who afa. So far, let me I say, Baba pre-regional chairman, no me afa. Yeah, no, you want I German Thomas Eduapia, German Thomas. Okay. On the funny, this year, na Anopano, Ibrahim Baba Bukari, so. NKORANZA na name efama no na treasurer for no na akwa befa minia regional organizer Sule afa mo organizers no mienu kuso akufo afa so fa free down so afa second vice Baba afa na Sara Jibril afa the regional officers no dey dodo na afa be dey ba be wo hote tie na secretary dey obi am fa ye Bia me fa na me aso etem ko fa no so me twen o kana nsa na bako. Mate. Me sure say enkomo no the woman yatre na ye best started the komo na free hana yakọ yenim. Ye bre no ntino. Ye fa si ana fe ye ma mutirim kwa. Na ye na mase. Se bu so amuna djuma pa. Ye mi jira o.
yo atefo nipa ya tene kan yewura David Boache ono ana ya twetwerefo panyin ya de ma MP Papa Yoko no ewo bono apoye mantamu ye to aso eda so ewo mu ewo wosona manyoko no emu na wotwe ya wieye na ene mpasua so abato no so eba so na nkransa anafo abato mpasua so wana wogina ye se opese woboaboa maburu ano edema MPP amanyoko no na omuye nipa mienu na ballot paper na omo eda so na owura Owusu Daniel na didin adondon adinim no ewo nkransa eya wosono ba na nyame adom abato no kwa wieye no na chese tuanisi ahenefo abonu nkunimdi abotira wo mo ato aba no ede se dibra no ahya nensa se ne nkransa na fo mpasua no so no wo mo abu amabru ano na afi wonya dwumade nso mfa mo MPP amanyoko no na anumu ena nkunimdi na chi no wone nsantwafa twetwe nkoma asompa no miensa kase wone abonkomo na wokire mu se wodo bibia se wada delegate ase wada omo buaye ema abato ne ba so na aba na wie yasumdwe kwanso no wodo bia se de di kanso no wade asedane kese pede ma wotwadi amposempo na wotwa wie ye nyina no wosankire wiem na abato ntimi ba so na ne kase mu na woto aso se wobesire MPP mase womoma wodo ne kru ye enye adwuma na semfie mpeni ya dionum enwotwe abato kese nu duru so a womotumi edi nkunim na onim se inshallah de tie bia no Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no moyi no se Frank Kreni edema MPP amanyoko no wobedi nkunim ayo mampeni ewo maimu a na asedane ne nsam no ebinie nyame eboaye memenda atwami MPP for mo nkran south nyina ye bochi ekọ Methodist school mkoto aba ye beda o munyina se ye osono amanyoku na ye to abadema no osono na adi nkonim enti osono nkrabata ne bi na ye osono ba Owusu enti so osono ba Owusu adi nkonim a ye me ani kolege ani MPP for no nyina na ye adi nkonim anya me nko na ye adi nkonim ebeda obi bia se na ya se obi nkran sebe bi obi agina bia no o me nyina ho no ma na ye nkapet ni mum ade ebetimi aboa ye amayawe na election MPP ebedi nkunim enye fertilizer yatum enye aburu a yateso enye koku ana se kasu a aban no nti omuka na emom ne betimi amayawe na election yaji yakunya afri NDC fo nsem no nkamumu enti ebeka to obia say onfa nkamumu emra yentem na yentimi nkamumu ne yankwaji aba no na 2029 inshallah minimsi ewura Mamudu Bawumia ebetimi aye president ewo Ghana ahanom enti ebeda obi bia say atiefo ani amuti ye ayowura Owusu Daniel edi adodo na adinim no awo nkransa ayosono ba ono na abato no ba na wieye no omuyi no ase onkoye emabru no anoboaboa famfama MPP amanyoko no na ena ade acha bia dwumadi a yewura ba ko pe owo ahene ene ahema otenase na afi enkomudidi a ekoso na yeyina yenim oman mu de mampanye Dramani Mahama ene ndi samanyoko no bra omo baba ndwa so asema na de o manoa ne 24-hour economy ene de no an se de wa wudim no 24-hour economy woda wona enam wiem ba bia na ni nyina akoda bia ye de wo mabata konwa so afini fanie 24-hour economy no hine hye amanfo hwehwe omo pa hunu eno ana chese adane dwasie ene obati se o yesi dwa wo ha 24-hour economy ne atweregu ho ene yesi dwa wo ha market die ne sia na yesi na enumu enanne wo wahene ato ne safra yewura kwame ampofutumasi ya na hotedin dodo na afra ne abogese yewura wa ya osofo a ankane no na ebe na education dia na je so hweso kama pa ene enyinam kane no nso na ehyerensa ono aso adi MP no empre bebre ewo NKORANZA South ene north nyinara na enumu ana wo wahene bi sa de se papa yi mudi amatra mra se bedwafia che na ye ncha ye ene yete se yewura kwadwo pankroma de tu dwa se 24-hour economy no budget aban ye fa ho ne lunch nyina no se no mu hu ba bia fa akwa che se yesidwa na se wo hwe 24-hour economy no ni kire mu pa no a enka enye dasie kwasi yesidwa e wo ba bi che se kranka na o ka so bi mfiri droman kase no motor fish na onfanko yase babere shop nyina wom na o mayi ni ti anadwo no mienu a o hwe ye possible ana sika no eye bibia wo ho na enumu na yewura kwame ambofutumasi ekiremu se eye ne wanwa se aban eye bibisa na mmom no oguso a ehwe
Ghana se mfie na na de amomo ebia na bibi papa bi wachira ebefi Nazareth aba yenko tiensem a yewura kwame mpoftumasi eretu dwa ewade acha bia so bi se o se adwuma ba ko bia family nsa na yenya kan shift na se bank adwuma binom beko so na pa no woke abo no na ya no mato na shirt soko na wono soko na akobo bibi emu na bibi emu so aba na akosi na woke nti dakuru bia no nipa me nsa o mbeye adwuma ko se sa no yadi busa ya fabia ene ne busa ya ko se yo mahama bawe ase nefa etwemi ya wura isi ni juma ben ejuma kuro ben ya was 3 shifts wa kuro na no nipa ba ko ye no 2024 no ebe ni family nsa ne no ene yadi bu akonta o no yadi bu akonta enti da dia me tese se o tese mo ben kamaduna ya mabusa ni se meche rasese adwuma baako ni family nsa me beye na ni family nsa no nka mbommo nkotena faako we da ko na dia no nhire nwoche obi o na beso adesi na mu na nhire nwoche na we su eyi na dia na another station so aba na chese adwuma koro na ni family nsa eba comment pronsa I was 24 hours no I end yes so na tie na every assessment be a and you be na adwuma bi a na budget a o ma ye no sika o mo twa bi a no you find yourself adwuma ba ko pe and no aje se fufu ba bi a wa kire ya na ni ba ko wa fra no pa no nsia gozi no ndu na na systematic so abe wa ko dise no me sa be bo na ne brother Philip on so abe wa ko se no nsia be bo na ni nyina mu no yewura chese wo hu sa ne ma no eno nti no man panyin keka ho na 24 hour economy no yehunu de tuemu a ankasa na wo ade achi bia adwumadie so e wo Sompa ha ni nsia chipo ba ko TECHIMAN wo wan na champo bo nkomo pa na tiefo mamunim de eho apaso visa obofo de ne nam eho apaso nyan se MPP yewura Dennis Aboaje ono nso no ya kire no na yesusu se omanyi sika bia kwa akodi ni nsam eni nti no mran bebu ho akontam eni oyokofo tabiri no wabra na wafu wiemhyen atu kwan kwa manone a osan na chibe pie mu oman Ghana na sasabu nso adane nchiwa ne shopa enam soma dom kuma wa mna shebedwem okokwa apai ena wo kire se wo hia yoko se omo beba mna shebedwem ababe yi nsem bia no afa nso no odimonya for Dr. Dominic Akuritinga ayini wono ena ye Ghana Tony General eno so omo hia no o mna shebedwem so mna meyi nsensem bi ano na sasabu ena owo ahene wato nsa de frɛ owura Samuel Osepoku eba na manyo sem dia wa bere pa wonu kura ya so san registrar a chese wodi ni dwuma e wo Casby University College e wo Kumasi Santimantemu na wodi na adwentre e de fa san sensem no ehu the rule of law of democracy na rule of law anti emra bibi agina emra so na oge ma se bi fo so mo na emra no ifi o mbo ba ta o mo hu se bibi enko ya na se bia tochima wo ye emra se mo hu ni kwan ya ebia Tony General ne didi ni dwuma omo wo akwanya bia se premu ne emebia mo mefre na ba wo ho no mo a waba be chichi ti se wo hwe anye miracles nko a plate no kwanya be fan se ba we ne na pamfo no fa so chichi pentu bi omo twemu abanda dan mu a anye ade a the rule of law no na ye dwuma na igina so ma ani abrade den se Tony General na ono na embrano vasa odina no mai ntem no se umuna je de man na usujira usujira so de be kwan na obofa so chim de gore ina no ye boda ru se ketanhye ne program kan ka betu o mamu han se benfo agi no mtu se obi akosa akonya no mude no makɔhye sa ni mani mu a emranti kwan se ye befu kwan a ye faso efreni pa no is more of intimidation and victimization because I don't know ko obi atukwa ba na wo de police for ne we say ni probia ko akochile aheka mu na ko na say me the rule of law there yen to and some free party bia wa ma ya fa kwa ta bi so e de akwa akochile wei eni nchirechire mu na nope wade ache bia dwumadie so Sompa ha ni nsiachipo ba ko TECHIMAN wa na champon wato nsade fre wa Samuel Osepoku wono so de tu dwa na chese statica enche wo pa dia bo ba bitina
na sɛ siatika che wo pa sɛ da chichi nkrofo bi a ama che sɛ abato emu siatika che nkrofo mo we na ha adwen pa na 21st clinic for mesra wo abusua on sɛ junjula na ewo mu no ensuo no gugu awona ba niam nkoye kura ene de antama nkwa boutique na ne sisi no ha adwen wona ne chemo 21st clinic we danse ba ko pe eno ano na ne ho ato no enti ko 21st clinic na kona siatika no omo enyi firi wona ho nto wona nkuraza children's park no ene bo ho pe TECHIMAN so MTTD for office no omo no ene saso pe Kumase Accra takrade babia sunwan 21st clinic ewo ho yade bia wo nipadua mu no mesrew wo 21st clinic for entra na omu eyi emfa emfiri ho emfa emma wo wei ene adwuma ko bebre ene so yasene ye de brabo kase bodem abawasara o ene obodwa gidigidi so chinchi machine ye nie DJ Papa Tos onto tache den kwakwe ben odin kasa agina kire ho ewo nyema kama pa systematic press on wan kasa pemu na kasa ene tra machine nanim ene Facebook no YouTube ene no se wo wogum se ya chit for monye be matie ba mo no ne ya munyina mutie ya for me centers ni na da mase ma ya de osamufo panyin manager baje bo ene fey brother flip ene ya adwuma ni nyina yenso ayaje bre na yere kase boy ebre mo me ɔdodoɔ ADANFO na kwame Owusu Fa-Asɛmkyɛ obetu afrɛ me shagi meni aba ABENA Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono yɛkɔ Sompa drive papa systematic press ɔde ne kuru so no transe ɛnɛ ɛyɛ Wednesday edition ɛyɛ taskelen ɛnsɛm wɔ hɔ papa ɔmo de brɛw DJ Papa Tos ɛnso ɛtena so ɛwɔ Sompa 90.7 wɔn so ɛnya sanketewa ene na mfantene eno na ba na chese obejagum kama dia mawo wontie Sompa na hi na obetie nyame ka ho sha woje bre na woni yen etena ye yemammo anitia ade na